Yeah, so the 28th of July, a ku ri birthday ya channel ya mina a yi khoma 1 year. Unfortunately a na ha kotanga ku va ni celebrate timhaka ta swin'wana na swin'wana swi nga nghenelela, so ni kote ku va ni celebrate today ku nga 16 ta August. Ahee, na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi Mr Post na Nomonde Rodger. Yeah, so previously a ni endle video laha ni kombisa ku Mr Post leri di vona khombo ku nga ri khale, so I think it's very very important ku mi sungula mi vona video liya. Ni ta ni vekele link ka comment because ni ta ni kha ni fixa some errors leti nga va kona laha hi ku vhela no assume ka that video. Yeah, so yeah, ni ta continue kwalaho. So Mr Post a posted this post ka official page ra dona tani mi swi vona kwalano. Yeah, and then ndzi ku ni vona khombo ku nga ri khale, lexi loko xi khome phosa xa dlaya. Yeah, so swi vheta swi va swi ri clear kahle kahle a ndzi zama ku hlamusela yini because ka siku ra namuntlha tani mi swi vona kwalano ra 16 August hi fike hi vona Nomonde Rodger fika kombisa ku i le studio mi ka ngalasa record. Loko hi langutisa laha hi vona Mr Post i le ka left laha, Nomonde Rodger loyi ka right i le ku recordeni, so leswi vheta swi ri clear ku endleka yini. So Mr Post i le ku tirheni swin'we na Nomonde Rodger, va ta va kha va endla EP. Va le ku tirheni swin'we ka EP ya Nomonde Rodger leyi nga ta va yi kha yi ta soon, I think kwala between August and October yi ta va yi kha yi huma that EP. Ende nga hloko Mr Post ku munhu wa ku bata Xitsonga, I think ndi nga humesanyana tinsimunyana ta Xitsonga leti mi nga ta kuma yi va yi ri na Xitsonga beat, because so far a hi tivi kahle kahle EP leyi yi ta va yi ri oriented towards which side. Yeah, but I think ku nga va ku na mix ya amapiano, ku va ku ri na mix ya ta Xitsonga straight, maybe na that genre ni te ku yini vito ra yona liya va Hennessy maybe, ta vona sure. Loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Dr. Sophie, I can't